Da bi razumeo čovjeka, potrebno je prvo razumeti put kojim je univerzum stigao do njega. Sve počinje u vodi, u prvoj memoriji života. Iz nje nastaje Tiktalik, prvi most između okeana i kopna. Nakon toga pojavljuju se amfibije, bića koja još nose pamćenje vode, ali uče da žive u gravitaciji kopna. Među amfibijama, daždevnjak predstavlja ključni skok evolucije, biće koje može da obnovi svoje udove, kičmu i nervni sistem. To je trenutak kada univerzum prvi put pokazuje da forma može da se obnovi iz sopstvenog koda. Čak i danas na čoveku postoji trag tog prelaza, spiralna dlaka na trtici, ostatak repnog koda koji se povukao kada evolucija više nije tražila rep, već uspravnost. Iz amfibija nastaju reptili, ptice i sisari. Sisari donose toplokrvnost, emocionalni torus srca, brigu o mladima i mozak koji može da uči, pamti i osjeća. Iz sisara nastaju primati, oči koje vide dubinu, ruke koje stvaraju, društvene mreže koje prenose znanje kroz generacije. A onda hominini, prvi koji umeju da kažu jesam, prvi koji gledaju u nebo i pitaju se odakle su došli, prvi koji razumeju da život nije kraj, nego proces koji vodi ka sve većoj svesti. Kada se pojavi čovjek, spirala se ne zatvara, ona postaje svesna sebe. U jednom biću prvi put se okupljaju razlika, odnos, memorija, emocija i učenje. Čovjek je biće u kojem univerzum prvi put posmatra sebe. Voda u telu, torus srca, mozak kao prevodilac polja, oko kao prijemnik svetlosti. Sve to je dokaz da nije evolucija stvorila svest, nego svest evoluciju. I da čovjek nije slučajnost, već deo velikog plana u kojem čovjek svesno učestvuje.